Anya laki din! Nay, si kamot gayam ti masabat ka o may lang. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan lakas la? Talaga a pumimpintasak. Kasta aya. Siguraw, at damot tan suturmaw. Iso akas ta blooming kakanayaw. Ay ket nasaya at ano addan kaayan ayat mo balasan ka. Iti kasta, saan ka amabaakan? Ninanamot, sa anak amabaakan. Anya lakit din. Iti kastoy akinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? Adda nga rod baro amagusto ak unay nana. Iso apapintas ak apapintas, bareng mapansin na. Anya, ket asinong ay dayta abaraw. Saan ataga dito'y nana? Adayo ti lugar da. Naamammuklaeng iti Facebook. Kasta, ay ket alaa, amamwem iti husto. Ket no agdaton ken ka, akluno mon, tapno makiasawa kan. Mapmapanen ti tawon mo. Blooming kay taa. Singakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaa? Kanaayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mat anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, nay, Tagalog ka pa yan. Ay agasam dat me lang. Asino ngay mo ti inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaa, mare? Ibagak to no agayan ayat kami. Anya? Kan may saan ataga dito'y lugar tayo? Adayo ti lugar da. Naamamok lang iti Facebook. Ay na, naggwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga rod? Ngam kachachat kumitkit di. Isong amok nga agdaton tumatla kanyak day, Joy. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka matan. Ay bakbakatan kan. Ay na! Nay, nagmayat matan ti paggaak mo si kabakla. Oy! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Akwa, mare! Makakatkatawak lang dito'y trending app. Ita a photo lab. Makapaalnet. Nagpipintas mo na nagitiro-rupa makitkitak dito'y Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalak at talaga na ita a photolab. Dagiti pandak, imatidog ti gurong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda siksi. Dagiti baak, nagbalinda mo ten amasikog. Dagiti nagalas. Ayapaw, nagbalinda mo ten a tao. Salbag. Ay, nga ron. Kat ti may sapay makapaalnek. Dagiti tupol. Agamat ngipon dan. Ha? Ne, kaslamok na ita ibagbagam Aha? Nakitak ngamin itay ti photolab ni Melang. Imbes atupol. Ngam ne, adamot ngipon nanda po iti photolab. Nga ron. Kat, ay na. Agpapintas mo't agpapintas. Tapno mainlove kan kuha na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka dino kasta. Tapno makiasawa mo ten Tapno mabawasan man nagitibak diti lugar tayo. Umad-aduda mo ten kat nga umad-adaw. Nay, tauray si ka. Nagmayat ti isem mo amang kitkita iti cellphone mo lakay. Ay, una yan. Makapal lang nga raw dahil ito impos ni Mila nga puto lab na bakay. Kitahan kami na, topol. Ngam na At damot ngipon na dito yung puto lab. Ay na, nakita kong dayta itay-pay lakay. Uray siyak nga rod. Makapaalak man. Naglukmag ni Melang ngam ne. Nagbalin mo tan asiksi. Dita impos na puto lab. Ay, nakaskas daw, picture, salbag. Gusto lang matkit di.
Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na akachachat na kano. Anya? Ni Milang adda ka chat na? Wan lakay. Isu nga ron a blooming a kanayon, papintas a papintas. Gaputa adamotan crush na iti Facebook. Kastaya. Ti original ko mga rod a picture na ati post na. Sa nakastoy nakaputulab. Tapno san amas daw di kachat na. No agkita da iti personal. At sana balin Nulakit di ginusto da. Apay kiti na saan. Saan aray ta photolab ti makalapod no talagang ay ayatan da ti tunggal maysa. Ay na, amo maren, panagkunak, siya kung ti karagsakan a babae dito'y lubong. Tapayan ako nam dayta, girl. Mariknak namin kat agdatonan kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? Agdaton nga ibagbagamat. Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak pa'y kitgin kan kwa na. Urayik lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impose ko iti Facebook ko a photo lang. Wala, makita. Siyak pwede ko nam. Makitak amin, adi makitkita. Nagpintasan na yan. Ay na, kita ni Dario ti may nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang basa. Ay, dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo. Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti ma-inlove. Si kakit di man. Winan. Ay na, sapay la kuma, tagdaton nga rudan kan ni Dario. Tap nagtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melangken ka? Wen, mariknana ka nung nga umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melang. Nang runa ta nag-comment di lalaki iti photo love nga in post na. Kasta ka di? Ay, jakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mat nga edited ti picture na nga ipopost na iti Facebook na. Wen nga rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti ipos na. Tapno sana mas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan ko na. Barang denggen na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, katkas nila Napintas lata, kan sexy. Nasayatan o kasta? Kat babalin ka di nga kita tayo ton umay akatapusan. Ha? Awan nga min trabaho kiti day jalawas. Gapo ta undas ka nga ron. No mabalin ka, no nawaya ka. Ay kwa. Sure, Dario. Sure na sure. Basta para ka. Alang ron, umawag ak tumanin Ingat ka. Kastamat ka. Agan-anad ka kumaakanayon. Bye-bye! Ne, si kagamti masabat po, kumari. Nagsapa ka Papanam? Ay na, mapanak ijay ili. Inak at trabaho. Agtrabaho? Mare, tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, agkita kami ngaminan kini Dario. Ay na, amo mare. Excited ako na'y amakimit kan kwa na. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi ili? Anya pa ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabidem? Kas kala agdadamo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant Tapno laang sosyal, iso nga imbagak plate attendant. Si kakit di mo. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan.
Tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wen amare, tapno enjoy ti pa nag-date me. Anya? Ni Melang? Napanagugas iti pinggan ijay ili, mare? Wan mari, ano sana kanu ti agtrabaho kas plate attendant. Tapno ada pag-date da kani Dario akachat-chat na. Anya? Plate attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap numayat. Anya? Ay una yan ni Melang? Talaga na in love ti salbag a babae? Wan nga ron, nainlama talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat ta tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan! Amangan no goodbye melang metlang. Gapo, ta saan na met akaruprupa dagiti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti photo lab na. Narabyan ka man? Wen mare, ay na, naggapo akman ijay ili. Kasta ka di? Apay agov overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Wen mare, mabambanugak, ngam nasken nga aggagetak. Tapno adda pag-date mi kin ni Dario inton umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Wen nga rod mare, kaitalaang ngamin anakarik na ak iti ayat. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Aywan amare, isong aganad ka. Ang mga numabagtit ka nga agpaiso ay narigatan. Ay na mare, oray mabagkita. Nulakit da kami kin ni Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan Melang. Nuar arigon, sika timang pugpugsat kadagiti spider web dito'y kalsada, no kastoy abigbigat. Ket, gagangay at tinagagat akas kanyak, nana. Anya, ay hun gayam. Kumusta nga, ya ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apayadyak metla madamagan amakiasawa kan. Ay na, umadanin nana. Isungarod nga an-ano sakti agtrab-trabaho. Kas plate attendant ijay ili. Tapno adda pag-date mi inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Wala na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay. Tapno asawaon dakan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Ay, itayak pa'y laang dito'y parke. Ngamapay ngay nga awan maten ni Dario asumangpot. Amangan ket dimot no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka maten. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook anagwapo ka. Nang runa mo't gayam iti personal. Si ni Melang? Ah? Ah. Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wen, siyak nga rod. Anya, sika? Ha? May salbag ka. Kunaklakit din no nakutong ka. No seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din no pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipan mo. Ngam tupul ka mat. Baka patismaya ka. Naimbag ko man no impos mo ti pudno asika. Amangan no nagustuak pa'y. Dario, mabit na. Kunaklakit din. No, ay! Kasla ka mat gayam al-alya iti undas. Aglinipatan.
Saan kan nga umawag? Uno ag-chat kanya. Anya, Dario, please matan mabit na. Kas iti kinunak. Aglinipatan. Undaspat. Maawatam. Anya, matan tikas tayo biyag ko, kumare. Uy, apay ngagsangit ka matan. Wan nga Rod, apay aya. Anya tinapasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam on the spot nakmat ang binagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarup ko matlakit din. No itamat lang aldaw katagayan ayat kami. Ngam saan matgayam. Ay na, sigurado anak lahat dahi dya iti langam. Ha? Kita amat kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Ha? Makapalag ka mat. Naklaat aja tao. Imal aldawan, na nakakita iti al niya. Sapay undas ita. Mare. Undas. On the spot, a pinagsasawan na kajay tao, anak ka inlabam iti kasta unay. Gapo iti ka uusar mo iti salbag a photo lab. Nasaysayat namin no original ti ipos mo, ah. Tapno sana mas daaw ti kamit up mo, mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagus-usar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day adariyong kat pasig nga edited. Iso anaklaat iti kasta unay, idi nakita na. Anya, Ay, awanan nana. Kunaklakit din no makiasawa akon. Ngam saan matgayam. Ondas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat ita nga undas. Ay, anya mat na ito agas-gasat ko, nana. Maalas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan itinamnama. Addan tulatta. Ha? Ngam no bilang man taddan to. Di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. No anya tilangam iti personal, rumbeng a-proud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa atao, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas malasang ka. Oray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Meno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.